Xihundu xetu xenda matekani xiteve zimbu xa londekesa kuela okisangela kia Angola kia basketball ya hatu amundi sokexeka kia pala wa Afrobasket wa muvoyu. Oxiyagwera gwenda yalondekesa oizwelu yatitika yalondekesa kuela Donald Trump wamateka kuvutuka kudima. Kifwa titika kamuzola oima ya muvanga Donald Trump. Edi Flow wenda sumbisa divulu mumvoyo didiambu kevi kwe weha kuvano kitadi. Oxiangola isulukani kudila Manu Shabas. Veji hii mama ya Manu Shabas ombinga kuela afundisi kambote iyo makamba ishileni Manu Shaba mukitangana kiafu. Nguvulu ya Angola wenda sumba kipulu pulu yengi wala okisangala kiataki. Opatina line yalondekesa kuela Justino Kapapinya waimukunda ojindandusha Manu Shabas. Odife ABM yalondekesa kuela Skoki Kuya amtambola kunguvulu ya mbanze ya kilamba kiashi. OTV Cultura yalondekesa oizwelo ya J-Leaf watatamana wemu konda ya kufwa Manu Shaba. Wambu yetu yalondekesa kuela onguvulu ya wambu wandala kuela kisangela kimoshika wambu yatokala kuvanga mbandu ya kibuka kia jira bola. Obanzelo line yalondekesa kuela side yala wayometisa omuhatu wa kambadidi kazola. Mukonda diamu kambadidi kukala ni manye. Niwambe kuela seko mutu tena kutonoka ni manyami. Fitibo Kingi yalondekesa kuela jibele wanda vutuka ku Petro yalo wanda. Kidinga makoto tikongile. Kindala itanda kujidiso wenjiwe.